ya Kithimwe Ndaithili urano wa mutongeria wa baria bakaindene bunge kaunti ya Meru noretia siasa ba Meru kwaragia uma tugitonya mwakene jumweru ithire kinyo kumereria matagite kyo seneta kithurano ne kijite ugite batearirie na mtu kinyori kuma tujege kithurano ge 2027 kithira gutewiti na mbere bakona kagitene gakaugite rumuro tutam bakarwina kikethira rukejania na ngugi kuoneka kiri Ameru. Muthuri Muriuki no wina report ije. Ke mwaka yu itwandangwite quite a number of promises from the government. Irato there to promise among them chi barabara ingi chi nyamanto ya operation cha operation Rwanda rwa ng'ombe uchoke ng'ombe chetu. So igwe kuna promises nyingi. Ojo ni Ndaithili na nyamutongiriro banini ndene mbunge ya Meru na kijana wa MC wa Kithi na nakomelia matakiti kyo seneta ndene kaunti ya Meru akiona imo kajojo kwambiria jwa 2026 batitha bakiaria thirikari nene mantu jege witi na mbere twegela 2026 itogela toina maono itogela tokemeana tugatheria antu betu nondo still eitare wita expectations chetu itiramet iratweregirite so far. So no kwina manto maingi muno yaratwerigirite na enda werendera wa onas Ndaithili de mutongore ndene county ya Meru na nyankirombe tika senator Meru enda werendera wa batu tuterende ku negotiate na government mando ya 2027 uteigo turona orende tuthithiritwe kibindi kitwe nakyo no it's about development. Akiuga nandi ukeja kwithwa kwi mutongirio tonye na thirikari gutiwikura ni Meru yonthe kwithwa kigunika na igyo nkuromba kinya tongoria betu twekila 2026 itogela twina interest cha community yetu twakila twi selfish kutweka oni ndi mwenda nkawita kithirikari nkarabira ndare nao nkwaniro nkwa Meru isasawa no tubwitokila 2026 twina interest cha community yetu tugela ko tukaurimi community yetu itakuona the final year iratutiere twitonya campaign ine amna bubu akethwa akiuria tongireka gitagaka buthe bakirunga mala mwingi ke mandu jege witi na mbere no mwaga kinya batu kinya 2026 tuendelee ku raise our voices tuendelee kuria what is our position in this government kana imbi tuina bio kenda tumba kuendelea kuina rwimbo ruru kuino the rest of antu bara ku benefit from the government leaders betu atongore betu pa Meru inkwendo vera it is the high time arwame na Meru. Akiuga nandi ukeja kwithwa mwaka jwa 2026 thirikari tethwa kireta witi na mbere Mumeru akethwa na kanyaga keru kagwichura thirikari ingi so burambo bagwa our leaders you can still support support the thirikari but still booking entera thirikari tutikwenda kwethira batwi na andu bagwira ho tunafuata we must change no manga 2026 tubandilike tweteria antu betu barabara tweteria antu betu bira bionde bikwendekana ketha President William Ruto na kindiki bakwenda support ya Meru community then they also need to hear us bara tuikwa then still tumenye batu eti tutewikikana thirikari neu tumethane ingi tuchu. Muthuri Muriuki Uru TV mutiriro kangangi.